Ali ovo je prostorno urbanistički plan opštine, vi ste došli iz pogodnih vremena. To je nešto što nije objašnjava teme. A nama je ovo vrlo bitno, znači je vrlo bitno stvar. Ovo je baš Pogodnja vremena nisu nešto što su tema današnjeg sastanka. Ja ne znam. Ali ćemo pričati i o tome. Evo, vi što se nas tiče, možda i god hoće. Ali se fokusiramo malo na ovaj problem. A evo? Ja znam šta vas boli, ali vam kažem, ovo je prostorno urbanistički plan. Da malo ubrzamo. A dobro, imamo sad Idemo na ove duševne bolove, malo. A znam, ali... Vidimo koja su pitanja, eventualno bolnice, koja su doma zdravlja, koja su pitanja što manje poseljavanja, koja su pitanja magistralnih puteva, eventualno novog prelaza na rad. Ajde, vidimo, ajde. Ima još ljudi koji nisu došli samo zbog ove stranice. Koji su, evo ne se ja. Zato što ćemo sve samo uzvode, ja samo da kažem, Zvodne Zlaković, nećemo se bio sam na vijem predavanju, to je glavni problem Crne Gore, što vi ubijete ljudi se priča, mene dođe šta kaže, stavljate da povodimo moji manji, ja još jednom sretna po ovaj plan, sam stavio da povodim prezdaš, ja malo sastanki, ćeš svi pričati dobrovoljno, mi ste da smo pričali, ne možemo da shvatimo i ovo, vjerujem smo ljudi totalno, jer ne mogu da stvarno više meni predavanja, ova Crna Gore, nevladne organizacije priča, meni stvarno vlade i resursima. Znači, gospodin što je prije pričao, sve istine što je pričao, stvarno, 65 minuta, pričali su se da Crne Gore nemaju plaše, stvarno katastrofu, znači, Nešto se ne sjećam se da ste bili